tugas dina kajang kaliwat umi ram rurung esuwo tiang mejalan di tengahin petang kesarenginan kesuaran baburon jering-jering pulau kalau ulian pasrah dengan nemekadeng ketemu ibu Betari Duda tusing peduli kesem kekenik alam negat tiang di tengah sedro ngawet tiang ngucap mantra mau kena mas tu nama sidang mamitang lugro di tiang arat ibu Betari matur sisip parinikan ring tengahin lapis kadi mangkut di tiang tangkil ring ajeng linggih ibu Betari pas di kayang di tiang ibu Betari sambut unik ini kawan kanan langsung pengerau di tiang sekadi mangkut ini Ratu Ibu Betari yening Ibu Betari kantun sih resno olas asih ring damu cokoti ratus kadi tiang mangdo ledang ring wengi mangkit Ibu Betari masjid ledang ratu rau ledang temedon ring arahku paris Yastun tiang ka ucap budo aneh penting tiang tusing memudo aneh mak kejang bulian sang paning ilo aneh ngainang payune ingu bulian ilo beli puro ulian pasrah dengan emakade ketemu Ibu Betari Duda tusing peduli gestur kekening alam negat tiang di tengahin sedro ngawet tiang ngucap mantra pujianku waduh kok kasar pujianku anu muacu pujianku pujian Yastun tiang ka ucap budo aneh penting tiang tusing mudo aneh makade bulian sampane ilo aneh ngainang payune ingu ulian ilo beli puro ulian ilo beli ingu ulian ilo beli puro